ikibazo rero gikomeje kwibazwa na buri muntu wese ukunda kumenya ukuri ngasesengura amenye ukuntu byagenze ni ukubera iki Uburusiya butigeze burasa kuri Amerika ubwo yaza gufata Maduro. Uzi neza ko Amerika yajyanye indege 150 nkuko Trump nawe byivugira bamarayo hafi amasaha 2:30 kuko bahamaze iminota 150 iri operation nicyo yatwaye. None abantu bose bakibaza Abarusiya ko bafite za radari, bafite za misile, bafite n'ibintu byose byagenze gute kugira ngo batarasa ku ndege za Amerika none Amerika ikazi gatwara umuntu bucece bunyago ntihagire intambara nimwe iba. Abigira nararibonye rero mu bya politike no gusesengura n'ibyo byose bavuga ko impamvu ngo nuko ngo Uburusiya n'ubwo bwose ngo bwabahaye izo misile n'intwaro za kirimbuzi zo kuba baririnze bakarasa kuri Amerika ngo ntibazi kuzikoresha neza, ngo ntibazifashe neza, ngo mbese ngo ntabwo bari biteguye, ngo niyo mpamvu ngo Amerika yabaciye mu ihumye. Ese ko niko byagenze? Reka turebe. Putin nawe ntabwo yageze abarasaho ngo avuge ngo barabarashe cyangwa se avuga uko byagenze. Cyakora Putin aravuga ati birababaje biratangaje kuba nta kintu cyabaye ngo bakome mu nkokora Amerika. Hakoze diplomasi, bavuga amagambo, bamaganira kuri ibikorwa bya Amerika, ariko Putin yaje hanze ejo hashize amena umuceri avuga ibintu byose ko byagenze. Hamwe uze wumve uko Putin abivuga mu magambo ye uko byagenze, uko operation yose yagenze, noneho kugira ngo batabasha kurasa. Nawe wakwibaje uti reba ubucuti Venezuela yari ifitanye n'Uburusiya bicuditse, iby'ubucuruzi bakoranaga, yaba iby'amavuta, yaba n'iby'intwaro za gisirikare. Noneho ukibaza uti ni gute Uburusiya n'intwaro ziriho bushobora kuba butararashe kuri Amerika? Abantu bamwe bavuga ngo n'ugutinya ngo adahita atangira intambara, ariko reka uze wumve ukuntu Putin yabisobanuye, nawe ndabizi neza ko uhita ugwa mu kantu. Hari n'abatatinya kuvuga ngo kuba Uburusiya na Venezuela byari bifitanye amasezerano ya gisirikare ngo byari nk'amasezerano y'umurimbo gusa atabashyira mu kaga ko kurwana na Amerika direct baramutse batewe, ko Uburusiya bwakoze uko bishoboye kose kugira ngo bwirinde intambara bwahuzwa na Amerika yako kanya kuko byakora intambara y'igihe kirekire. Ngo kandi urebye neza Uburusiya bukaba bukiri mu ntambara burimo na Ukraine. Bararebye rero baravuga bati ntawe twita twishora mu yindi ntambara ni ya Ukraine hari, wenda bikaba ari n'umutego. Urumva uri kurwana muri Ukraine noneho ujya no kurwana muri za Venezuela, sinzi n'ahandi, sinzi ko bose bahajya. Abanyamerika bakaba bashobora kuba bafite uwo mugambi n'umupango wo gushora Uburusiya mu ntambara nyinshi icyarimwe, noneho kubera ko Abanyamerika bafite abambari babo, yaba Abanyaburayi yaba n'ibyo bihugu bindi byo muri Amerika, noneho bakabona uko baca intege Uburusiya neza neza, bakabwiga neza bakamenya. Urumva bashobora kuba bafite umupango, ariko tegereza nanone wumva ko Putin aza akabishyira hanze, noneho akamena umuceri neza ku karubanda akavuga uko byagenze no ku mpango wagenze. Bira Amerika yiyemera ngo yaragira amufata yica abantu, nibyo bare abantu bo muri Cuba barindaga Maduro, ariko reka uze wumve uko byagenze. Putin w'Uburusiya rero akaba yaratangaje abantu benshi cyane ku mugoroba washize ubwo yavugaga ko dore impamvu batarasha Abanyamerika. Impamvu batabarasha ngo nuko yes batanze ubufasha muri Venezuela, batanga intwaro, batanga amaradari, basinye mu masezerano, bumvikana yuko bazafatanya ibya gisirikare byanze bikunze ko byagenda kose. Ariko Putin avuga ati ntabwo ushobora guhatira umuntu niyo wamufasha iki ngo arwanye umwanzi we atabishaka. Byagenze gute rero? Dore ko Putin abivuga mu magambo ye. Putin aravuga ati yes ushobora gufasha umuntu ukamuha intwaro, ukamuha imyitozo, ukamubufasha, mugasinya amasezerano,
ariko ntushobora guhatira umuntu cyangwa igihugu ngo kirwanye umwanzi wacyo kitabishaka. Nibyo byabaye rero. Amerika yaragiye igura abajenerali bose bo muri Venezuela, abantu bose bakomeye mu myanya ikomeye, noneho bose bagambanira igihugu cyabo, bagambanira umuperezida wabo. Niko byagenze. Noneho urumva niyo abantu bagurishijwe bose bagatanga perezida wabo, Putin aravuga ati niyo wakora ute, niyo waba ufite imbaraga zingana gute, ntabwo warwana n'abantu badashaka kurwanya umwanzi wabo. Niko byagenze. Noneho urabona n'akagambane kabayemo, uriya mu vice president muzanamo umugore, ni ibintu byinshi cyane bihambaye, ariko Putin urumva ko yatuvunguriyeho. Uko byagenze, Amerika yaragiye icengera mu bantu bose bo mu nzego zo hejuru, barabagura bose, kubona wa mugani hatarabaye n'intambara ikomeye n'abasirikare bafite muri Venezuela. Ni ukuvuga ngo ba Putin bari babizi nyine, barabaguze. Niba babaguze, mwebwe murajya kurwana intambara muherehe niba bene igihugu badashaka kuyirwana. Niko byagenze n'umukino uko wagenze. Noneho bamwe wenda bari ku burinzi batabizi, batazi uko bimeze, nibo babiguyemo. Urumva abakure abakomeye bose bari bazi ko gahunda ari uko Maduro yatanzwe, ahubwo noneho bamwe bari bamurinze kubera ko wenda ryari ibanga rikomeye ryabo ry'ubwirinzi n'ubwirinzi bwa perezida, ntabwo babimenye. Ariyo mpamvu aribo batatswe bagwa muri iyo ambushi babateze bashaka kuza gufata Maduro. Nuko byagenze. Putin yabivuze, ubishaka urabibona, avuga ko byagenze, avuga igihe byatangiye, avuga noneho ko buhoro Venezuela bagiye bayibwira ati dore uko ibintu bimeze. Ariyo mpamvu bazanye bari abantu babarinda bo muri Cuba, kubera ko abandi bari batangiye kutabakemanga, bari baratangiye kubakeka ko bashobora kuba ari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi, kuko ba Maduro nabo bari babizi ko Amerika yavuga ngo izaza, ariko ntabwo bari bazi izaza ryari, izazite, izaca he, izaca mu kirere, izaca mu mazi, izaca ku butaka. Byagenze gute? Urabona ko byagenze. Akagambane karakozwe, karuzuzwa, kamaze kunozwa neza. Abantu bose babagurishije, babaguze, hasigaye abo bantu bake bo kwa perezida. Boom, Amerika ibagwa gitumo, ibagwa hejuru. Nuko byagenze. Ba Putin banga kwirirwa warasute kandi igihugu cyamaze kugurishwa, cyatanzwe. Niyo mpamvu niko byagenze. Niyo mpamvu Uburusiya butarashe Amerika. Urabimenye rero, dore niyo mpamvu abavuga ibindi ngo Amerika irakomeye ngo imeze ite. No, Amerika buriya yakoresha ibishoboka byose. Yego barwana intambara izo zose, kuko iyo bashaka gukora intambara ifunguye yagwe nta muntu baguze, ntabwo Venezuela bari gupfa kwicika. Ariko nyine urumva amayeri ya Satana ari menshi. Nuko byagenze. Muri make rero ibingibi bisobanuye iki? Bivuze ko Uburusiya ntabwo bwarashe Amerika kubera ko Venezuela ubwabo igihugu bari bamaze kugurisha igihugu cyabo. Ni ukuvuga ngo ubusugire bw'igihugu ntabwo busigasirwa n'umunyamahanga. Ntushobora gusigasira ubusugire bw'ikindi gihugu n'umunyamahanga, ahubwo weho mwene igihugu nimwe mugomba gukunda igihugu cyanyu mukagisigasira, kabone ikiguzi ko cyaba kingana cyose, aho kugira ngo mugambanire umuntu afatwe umunyago uburyo busuzuguritse kariya kageni. Bivuze iki rero? Bivuze ko Uburusiya baravuga bati twego ntabwo tumeze nka NATO, nta masezerano yo kurwana n'ibindi bihugu twari dufitanye direct na Venezuela. Kubw'iyo mpamvu twebwe dufitanye amasezerano y'ubuhahirane n'inyungu zishingiye yaba ku bucuruzi n'ubundi bufatanye bwo kugurisha intwaro, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nta bufatanye dufite burwana n'ibindi bihugu direct. Niko ba Putin bavuga. Kandi ubusugire bw'igihugu ntabwo buzavikana range ngo buze bukwiture hejuru. Mwebwe abantu b'igihugu ni mwebwe mugomba kwikora ubusugire bw'igihugu. Bivuze iki rero kuri Afrika? Afrika urabona ko yaba Ubushinwa yaba Uburusiya bose nibavuga ibihugu byatatswe, ba Gaddafi muri Libya, ba Bashar al-Assad muri Syria, za Iran, none dore na Maduro bagaceceka. Ariko noneho Ubushinwa nabwo bafite akaga gakomeye cyane. Wibuke kubera turatugunguru 400 buri munsi twavaga muri Venezuela tujya mu Bushinwa n'utundi tuva muri Iran, hose Amerika yarafunze. Kuvuga ngo Amerika igiye kurwana intambara hanyuma igaramye, irabona ko iri kugwa, irabona ko nire kudugu tukomeza kuzamuka dushatse nta garuriro. Isomo rya nyuma Afrika rero ifite niriye. Afrika ifite amahirwe menshi cyane. Mbona abantu hirya no hino bavuga ngo Afrika kugira nayo ikomere igomba kugira bombe nuclear. Ibyo birashoboka, ariko
ibi bintu wibuke ko mpora nkubwira ko biri ku buhanuzi bw'inkoni ebyiri. Ubwoko bwa Yuda barabirabura bari muri Amerika bazahura n'ubwoko 10 bwa buri muri Afurika bagakora inkoni imwe mu kuboko k'Uwiteka. Yes, birashoboka ko Putin ashobora kubaha izo bombe nucleaire ko nta yandi mahitamo. Urabona ko Putin ntago azaza kurwana muri Afurika, kandi urabona ko Putin nawe Afurika nimucika bizabirangiye. Ubu ngubu Putin afite akantu k'ijambo gato kubera ko ari kumwe n'Ubushinwa ku gahande gato byo kubeshyanya, azi ko yigarurira Afurika. Ubu na Afurika nayo igiye gukanguka amaso uvuga ba bantu burya kubizera ntacyo bimaze, baza bagafata umuperezida bakamutwara batanarwanya. Urumva niyo Uburusiya bwaza bavuga buti twamasezerano twagiranye ameze gutya na gutya ku Rwanda biri direct, ahandi babona hanze baravuga no nakwizera gute baza bakagutwarana umuperezida kandi ufite maradari. Bivuze ko rero intwaro ya mbere umunyafurika agomba kwiringira nimwe ariyo jambo ry'Uwiteka. Ijambo niryo rizaduha imbaraga. Abenshi ntabwo babibona, iri jambo rikomeye kurusha bombe atomique, iri jambo rikomeye kurusha nuclear, ariko abantu benshi ntibashobora kubyumva. Ni ukuvuga abantu bose baje hamwe, bari hamwe, iyo kwa Maduro nabo baba bari kumwe, ntabwo Maduro bari kuba bamutwaye. Yes, abantu bashobora gutekereza ku by'umwuka, gushaka kwirwanira bagashaka nuclear, Uburusiya bukaba bwazibaha. Yes, bushobora kuzibaha. Noneho ariko ukibaza izo nuclear bazaya kuzifata bizafata igihe kingana gute? Reba igihe bizafata kugira ngo iyo bombe nuclear bazajya kuyitegura no kuyitunganya ni igihe kirekire. Yes, turabizi ko iyi ntambara nibwo itangira guca amarenga, bizava muri za Venezuela. Iran baba bayiretse gatoya, bayisubije inyuma imyaka n'imyaka. Venezuela reba Uburusiya uko bari gukoma mu nkokora, amaherezo aho berekeza ni he? Mu Bushinwa. Abashinwa nabo rero buriya bihanganye bacicetse igihe kirekire uko batajya bavuga, bahamya ari abakene nyine, bakira ku muvuduko. Noneho ngaho mbwira utwo tugungura 400 twinjiragayo buri munsi, niba abashinwa bazabyihanganira, bazihangana aya amezi 3 nashira, amezi 3 yabo yaburiya bubiko bafite namara gushira bagasubira gukena, byanze bikunze bazaza mu ntambara. Kandi kuza mu ntambara urebye Afrika bose niyo baba baramiriyeho bavuga bati tuyifite nk'igikoresho. Niyo mpamvu rero twebwe abanyafrika tugomba kuvuga tuti no, ibibazo turabikemura gute? Shaka Imana bwa mbere na mbere. Benshi bashaka ko batabyumva, urashaka abantu bari mu ntambara y'iri direct barimo barasura ajya gushaka Imana. No, Afrika izabohorwa n'Imana nuko basubiye ku Mana. Abantu muri Afrika bibwira ngo bakunda Imana bazi Imana. No, nta n'uyu n'umwe. Niyo mpamvu 9 bamaranye kariya kageni kandi bavuga bose ko bakunda Imana. N'urugero mbaha rufatika rukwereka ko nta n'uyu n'umwe ushaka Imana. Ushaka kubisome mu Baroma 10 kuva kuri Baroma 3:10 kujya ku 18 bisome murebe. Nta n'uyu n'umwe ushaka Imana, nta n'umwe ukunda Imana. Abantu bose bateye umugongo Imana, baseta ibirenge bashaka kuvusha amaraso gusa, nta kindi. Ntibashaka mu maso h'Imana, ntibakozwe Imana na gato, habe na gato. Ibi ngibi abantu birwamo ngo n'amadini, ngo ababishopu, ngo abaposo, ba musenyeri, ngo abapadiri, nta n'uyu n'umwe ukunda Imana, yaba waruzi Imana nyamana. Warira. Niyo mpamvu iyo nkubwiye ngo Afrika igomba gusubira ku Mana kugira ngo bongere basubizirane bwa butware n'imbaraga bahashye abanyamerika n'ibyo byose, ntushobora kubyumva. Kuko uravuga ati umunyamerika afite bombe nucleaire, ni gute najya gufata ijambo akaba ari ryo ndwanisha ku muntu ufite nucleaire? Ntubyumva nyine, ntushobora kubyumva kubera ko ijambo abazungu bararicuritse bazi kuricurika kubera ko wa mwuka wera uko bizagenda kugira ngo Imana yongere isubize ubutware abanyafrika, ni ya covenant box izabasubiza imwe wakoragaho ugahitushya. Iyo rero irushana za nucleaire kure, niyo rero izashobora abana bazungu. Ari nayo mpamvu Kristo bamwiteguye kugira ngo naza bazarwane nawe ngo bamuhashye, niko batekereza, ariko azazana imbaraga z'umurengera zirenze za nucleaire kure. Ya covenant box ujyusoma muri Bibiliya, nimba warasomye Bibiliya wumvishemo ya sanduku y'isezerano ubwoko bw'Imana bwagendanaga, warayikoraga ugahita upfa, nta nubwo bamenye gahunyuze. Iyo rero niyo Uwiteka azasubiza ubwoko bwayo, izajya bagenda imbere muri izo ntambara zisoza ubwo Kristo azaseruka bagashaka guhangana nawe. Bafite gahunda ndende yo ndashobora kutayumva. Turi kumva za Venezuela, tukumva za Ukraine, tukumva za Iran, tukumva bari guteza intambara ngo barashaka Traoré, ibintu byose ni toto. Ubu nibwo tugitangira, turi kugenda dutangira abantu basasira. Amerika igiye kongera isubiza imbaraga gato, bagire ngira komeye. Noneho sasa rero tuno twisuganye imbaro zizabe buriya bwoko bw'Imana bw'abirabura bari muri Amerika rwo Yuda nibava muri Amerika, reka ubwoko bwanjye
busoke bunsange buze bunyambaze mu kuri no mu mwuka. Let my people go, let my people go, let my people go. Nibwo bigiye gutangira. Noneho abantu bose batangare basome Yeremiya 19:19 ni koko twarazwe ibinyoma n'abasokuruza bacu, abantu bazatangara. None ubwoko bw'Imana bumara kugaragara, bumaze kujya hanze, nibwo noneho hazaba intambara n'aya makuba y'imperuka kujya wumva. Nibwo ukuri kw'ijambo nyajambo abantu bazakubona, noneho batangara bavuga bati ibi bintu twarabeshye, twabashywe imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Niko kuri, niho biri kugana gahoro, ariko ababizi kubera ba Putin barabizi. Putin azajya mu ntambara yeruye ari uko Imana yagize ngo injira. Niho ruzingi rero. Ntambashimira abo twabanye, namwe mukomeje kwiyandikisha, ntambashimira byimaze kuko binyereka ko munyota ukuri amanywa nijoro, kandi ahora kugira ngo ubutumwa ntubwihererane bugere ku bandi. Kandi namwe mwiyandikishe, ndabashimye. Nawe utarandikisha iyandikishe kugira ngo ugeze hano kuri Rwanda ahavugirwa ukuri, kuko ni mudakunda ukuri. Niba nta kuri kuri muri weho ntuzabona Imana. Shaka ukuri, kunda ukuri, usangiza abantu ukuri, kuko turabanya kuri hano kuri Rwanda dusesengure tuvuge ibintu by'ukuri biteza abantu imbere, apana ibintu bifata abantu bikabakora iyoza bwonko, n'ubwonko bwari burimo nabwo bwarakoreye irundi iyoza bwonko bukorwa iyoza bwonko nka 3 cyangwa 4. Mbere yo kugenda rero urebe hangaha video ya iShowSpeed impamvu ari kugenda ibihugu bya Afrika aho bihura n'ubuhanuzi, ko biriya bigendanye n'ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Ariyo mpamvu Imana ufite ukuntu ikora ibintu byayo, ari kugenda mu bihugu bya Afrika abantu ntibamenye impamvu, ariko biriya n'ubuhanuzi buri gusoza. Reba iyo video ya iShowSpeed, urebe impamvu ari gusenguruka ajya mu Rwanda, za Kenya, za Uganda, Afrika y'Epfo, za Zimbabwe, ngira ngaho ibihugu byose bya Afrika impamvu ari kubizenguruka. Urebe iyo video usobanukirwa impamvu arimo arazenguruka, niba utarubizi nabyo ubimenye. Ntambashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, todaraba, tov me.